skoro misi e broko den COVID-19 weti giden skoro ching na ini chimoni. So fasi den ko sabi fa de mustang kibride srefi nanga den trawang. If mi e si takwan skoro ching sor siki, mi e kare ma of pa wantrum. Skoro ching sa e sor marki fu frikoutu no mantang na skoro. No, alasani de wan trafasi ini askoro klas. We sidong moro fara fu makandra wang nanga afu meter. En fu no umus weer wi mofo no so tapu ina klas. De ching sa es dong in wan skoro klas. No de so furu moro lek na fesi. De klas prati ini moro ching grupu. Memang ker de mati fumi srefi. Ini askoro klas ala de fensre nanga doro musuta opu. Fu winti ka wai bung. Meki a COVID-virus netang anga. Ala ting skoro misi e werwang mofo no so tapu. Mi mus arki e bung. Because so lazy mi never stang ala sani sa e taki. Something a mofo no so tapu e mek wi fir warang. Koloko ukango moro furu trong na doro fu teki blo. Te unwer wi mofo no so tapu we tang kibri den trawang. So fasi unu de moro veilig ini askoro klas. Wana, 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 wana.